Sedikit momen ada Jakarta sama momen kelas so jadi tuh iklim akun saya dulu lagu jam sampai ke hai alam di vice chairman so lalu lagu dah terus alam di ex SA presiden lo model alam di spokesperson lo lalu lagu George Rompi sampai alam di convener lo lalu Rompi Jerome sampai alang lila tu media sel laku publicity kelembang lo langsung sila pilih pun atau Islamnya diceng pen kedua pun lo kasih diri pun mata ini pun ini Jaka salam kacetanan kok abang kita pun lo pilih pun karbiang long apur kemolong ngonong kisitame kipray unepin isi pilih tondak kacisong lo langsung kacisong ke inut bahini kupini emat hawong kacisong tadi karbiang arat kari ahem prek mande artikel kupure nakatu Japan Telangana Afan state ipiaho naksatame kacuk gawe ubekini mande karbiang arat kurpat pensi kacisong alasur pilih tum karbiang arat kacisong isi andeng lo lasi halasur gobop India pada gobop Asampel karbiang long akimang pada karbiang long arat apaan isi yang meses nang lelo ada kehan padulo lasi government itu mengignore apaan mancing kiko lasi nang itu makimang bilo son lo laso putak nilitum laso hud organization mate asom karbiang long ingkoy raket komdo ala ingkoy raket kom asom ala asom japi duni kunjitong kanu kabe cikroy sarben nilitum isi tos kita dia phane tum siglo lapen halaso hud nilitum kekere karbiang long ini tu masuk japu ini bahini panen tujuan lo ini tu halas buat kiklem bangke kiceng bangke ini tu tos kita ambil sana nambeng mata ini tu mana hekser ko bangle ini tu kiklem kali ini tu kadu gawe owe kimi tuan karbiang long rat ke dia laso kare bangke tu cepat lagi usia ini tu malas buat isi kacisong bangun kasi api inut pani tum cohang lo tetapi hidup bahini mang dia wah itu kumane personal problem pa political problem tu kok fungsi hidup bahini yang tunda dalo tetapi ini tum kadu gawe cek roy sar pen ke bang cocok lo kumasi non amen tame enam koko ake hai jai kathar alang le isi pen ade dia pen alang le takar dengan rohon ini cuma alang lipan approach lo, tapi alang lip ekser masalah so ini itu 15 mana ke hok lo, lapen ini itu 2013 September 2 September hari Delhi rong supi long talk lo, alas what talks iceng pen, ini itu round ke kom, 2013 round ke kom ini itu lo, asal kongres government itu lapen last bangke di tum 2014 ansi udang pong. Lasi halasur kiceng benstame isi nili tum ningka cipene mane nili tum karbiang longarat mane nili tum bangke ami alang atheng ahan nili tum kiri karlam jam. Seta aran kinia bangke aan ke pame nandia bangke ahan ke pamen nangia bangke nilitum cini lo akin hai jai kathar lasi alang lebang ahanaan pamen si pacumi sen bobon rada pandron bobon nilitum halasu kachikok idosi alang lipan nilitum onlo lapen alang libang itu latak kacidiben made nilitum dimanok charter along setami nilitum isi kemat hadam mate ke teglong mate laso pol se pini
ini tum autonomous state ada artikel tu korporat sedami apia bangke RD kijung dep ko bangke mane alang li bangkai kita la bongo bumi bongo sena abangsi alang li bang stress bilong alang li la bangsi hala ko India pan akile alang li bang di mana bang patheron langsung si first talk second talk la pen third sombusi ke chingwa ans kami la so alam bang akile la pen jeneka ho mizoram long kumane pan tribal pan opinion long baho silsor long tribal pan opinion ko sa tamo la he alam bang si akile alang li bang wang ya tinga masih la so bang ke secondary mang ya militum dito article to pore bang la si 2014 nilitum last talk lo last udah bangda nilitum karde bhavan lo se lo delia lo halata draft hini lo memorandum hini se talk lo isi crossing teron isi bangde jaya kathar la si hala hini yang bong kathara samu ke to bangke hada bongobumi bongosena agenda sepalu bongde lo la pen laso prang dalang limang dai da laso bongo bumi bongo sena alam se lang liman agenda long badai da alang liman ikipon je pan bori re los kali ni tumo bang proyek dati te la su do bang ke hala crossing teron ke to ka ame bore na lo ka lang li suhi bori tunda da lo de dak chupi tunda da lo lason si bahini lason kelimeli do ko apia bang ni bahini pan lo ili tum dak ke bang hobi lo ilitum Delhi ke ban Gov of India pen ilitum kacitong kacingki alam teke ilitum artikel korporat autonomous state kasi autonomous state pen apa break jong si ilitum kai kita agenda konver bukan ke la bangke ilitum main agenda bangke secondary mandat ala suruh nili la si pini ke nili nang tuning rilo la bongo bumi bongo sena agenda bangke pabederna la si ilitum artikel tu korporat bangle ilitum bicolan si apia bangke si groilo la si langsung na debate long inangan ilitum ki podam ne to ko la si nang ilitum kado beda chini bail chini lo basi hum dong si chablo bolotan ke adai harabang dong si steering kor pang jong si gewek jong si wek pamika ke bulukan ke hala kace thap dong na tumo pang ke lage aperi to ko ba mane aprang ke dam stame damure de ko lapen na ba jong si kunai na lang long pang lim nam chok bulukan ke lage katu to bede jumpu ko de kasih ini jaka stop abang ni tum aprang ke lang ke abang ke ni tum neng kace the ala sahu alang li hanin tum ning chiti bolo seta me ala agenda ban unai ne ka divert bokol nasi nilitum kimatha bang udam je bang lahalo je bongo sena bongo bumi alam autonomous state pen pen ka chara madu da chini ave biya thesi hala su je rat ka chisong ke autonomous state pan le hala bongo sena bang la one stress ki le kopi silam alang li bang promote rate ma hala solam bang alang li pan ta an ko alang li dalla so bang na ko rata pan ko do da hai bongo sena bongo bumi buke dak le bongo bumi bali bongo sena ke hoitu alang li mo pathanan alang li tum hai tum ye ala bongo sena karbe tum bongo sena budu bole ke surrender re ala bang isi chapter pathana sita me nili puja bang lahalo je karbe anglom laan kachisong rumset erset uwe kini atum lapen halasud Gov of India lapen Gov of Assam tumunta kriket anu Gov of Assam tumunta latumta upaya velo karbe tum anu pongkhang ne ko anu Gov of India jitu ID ino tamoni dhar anangkulo je nantum karbe anglom NCL tum se natu autonomous state ilong no bukan ke
nitum natu silsor matonda lagi pang elu answer ini kan telegraph kan kami isi interview dulu ye natu state long lok te nang nitum la akapreka kaya kan kusono nang nitum kitui pun biru dang mo kopinya kalsar dang mo mahai kusono kasi lama ni hatulo jadi nitum state long lok pulutan ke nilitum aprampen dorapet according to itu manke akapreka kaya akapreka long kami nilitum Ordeng untuk yason isiben sini itu buji. Kalau sup nili interview lo bertakun. Akhirnya itu mahal mereka hangke dak kidu karbiang long. Kok kaimen kidu. Aja ada kaino, aja ada romoy. Katu gawe pan mati. Jadi nol lagi gimana kalau gitu. Agak mereka long, agak mereka cetar. Kasi lakukan si nengka ciphe. Akan cisong si ini